Reka twongere tubasuhuze mwebwe mwese nshuti bavandimwe mukurikira ibiganiro byacu kuri Saheli TV. Imana ikomeze ibahe umugisha. Tugarutse kandi mu nkuru n'ibiganiro byacu bitambuka kuri iyi channel. Mutega amatwi kandi Imana ikomeze ibagirire neza. Turagira ngo duhumurize umuntu wese ufite ikibazo, uri kwa muganga, uri kunyura mu nzira zitoroshye. Turagira ngo tumubwire ngo Imana ntago yakwibagiwe, kandi mu isi niko bigenda. Uyu munsi biba byagenze neza, ejo bikagenda nabi, ariko byose Imana ntitureka, ikomeza kubana natwe. Murakoze rero, reka tubagezeho ibiganiro byacu. Niki kiri kuvugwa hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga? Niki kiri kuvuga aha muri Afurika y'Amajyepfo, y'Amajyaruguru, hirya no hino niki kivugwa? Twakomeje kandi n'inkuru zacu. Mu burasirazuba bwa Kongo hari kuvugwa M23 yamaze kugera Masisi. Kandi haravugwa iki? Nyuma y'ibyo byose M23 yavuze ko yemera ibiganiro, ikarambika intwaro hasi, ikava mu duce twose yari yafashe. Kinshasa niki kivugwa? Haravugwa Amerika yabyinjiyemo, iravuga iti abaturage bose ba Amerika, mwebwe mwese muryamira amajanja, mwitegure gutaha iwanyu. Byateye urujijo mu bantu benshi cyane, batangiye bavuga inkuru zigiye zitandukanye, bafite ubwoba, baribaza ikizakurikira aya magambo Amerika yatangaje. Turabashimira mwebwe mwese mukomeje kubana natwe, Imana ibahe umugisha. Aya makuru yacu kandi reka tuyakomereze kuri Apotre Gitwaza, umushumba wa Zion Temple, aho aherutse gutangaza amagambo akomeye ubwo yaganiraga n'umunyamakuru umwe ku kinyamakuru kimwe gikorera kuri murandasi. Yavuze uburyo abanyamurenge bakomeza gukorerwa ihohoterwa n'ubutegetsi bwa Kongo. Reka kandi tugaruke tubageze amakuru yacu arambuye muri kano kanya. Umutwe wa M23 nyuma yo kwigarurira Goma, ukiyongeza Bukavu, ukamanuka Uvira, ugafata umupaka wakamanyura, aho hose akaba aribo bahagenzura. Ubu noneho niki kiri kuvugwa ku mutwe wa M23? M23 ntago araho gusa, yarakomeje intambara, irarwana karahava. Ubu none iri kubarizwa mu mujyi wa Masisi. Akanama k'umuryango mpuzamahanga gaherutse kuvuga ko iyi M23 itakomeza kugenda yigarurira ibice by'umujyi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ko ahubwo igomba kugira vuba na bwangu igashyira intwaro hasi, ikarekura ibice byose yagiye yigarurira. Uyu mutwe wa M23 wabiteye utwatsi, uvuga ko bidashoboka, ko ahubwo icy'ingenzi ari uko ubutegetsi bwa Kinshasa, nk'uko babivuga, ko butagira ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahubwo ngo n'ubutegetsi bwa Kinshasa. M23 ivuga ko yikishaka ari uko yaganira n'ubutegetsi bwa Kinshasa, hanyuma bakubahiriza iby'amasezerano bagiranye mu mwaka wa 2023. Iyi M23 ivuga ko imiryango mpuzamahanga ikomeje kwirengagiza uburyo abanyamurenge bakomeje kugenda bicwa hirya no hino, bazira uko bavutse, bazira uko baremwe, bakazira ko bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. M23 kandi wema kuvuga ko izarwana urugamba kugeza ubwo babohoye abanyamurenge, ikavuga ko ibyo bakorerwa birenze, yo ivuga ko ari jenoside iri gukorerwa abanyamurenge, kandi ikavuga ko ibyo byose bikorwa imiryango mpuzamahanga irebera. Ni mu gihe kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika, perezida wayo Donald Trump, aherutse kubwira abaturage babo aho bari muri Kongo, ababwira amagambo akomeye. Arababwira ati mukwiye kwegeranya ibyangombwa byanyu, mukicara mubifite, mukwiye kuryamira amajanja, kuko isaha n'isaha mushobora guhita mutaha. Arababwira ati nubwo muhari, ariko muhore mwiteguye, isaha ku yindi mwafata indege mugataha mu gihugu cyanyu. Ibi rero kandi byasize mu rujijo abantu benshi, cyane cyane abakongomani bumvishije aya magambo, batangiye kwibaza ikizakurikira aya magambo n'icyatumye aya magambo avugwa. Nyuma y'aya magambo, abantu hirya no hino ku isi
bagiye babivugaho bitandukanye, bavuga ko batazi impamvu aya magambo yavuzwe, niba ari ikibazo